članice, člani sveta, svetovalnega odbora in člani Mednarodnega inštituta IFIMES, dame in gospodje, vsi, ki nas spremljate prek spleta. Naslov današnje mednarodne okrogle mize je Ne naredimo Ameriko spet veliko. Predsedniške volitve v ZDA, ki so bile 8. novembra leta 2016, so na oblast pripeljale Donalda Trumpa. Kakšne bodo posledice za ZDA in svet po izvolitvi Trumpa za predsednika Združenih držav, kako bo to vplivalo na mednarodne odnose in na razmerje moči v svetu, kako se bodo odzvali ekonomski trgi, kaj to pomeni za Zahodni Balkan, Bližnji vzhod in Evropsko unijo. O teh in drugih vprašanjih bodo na okrogli mizi spregovorili profesor dr. Ernest Petrič, prvi slovenski veleposlanik v Združenih državah in nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in trenutni član Ustavnega sodišča. Gospod Budimir Lončar, nekdanji minister za zunanje zadeve SFRJ, nekdanji posebni odposlanec generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov. Profesor dr. Vladimir Marinković, podpredsednik Narodne skupščine Republike Srbije in profesor dr. Srđan Kerim, nekdanji minister za zunanje zadeve Republike Makedonije in predsednik Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov leta 2007-2008. Predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su održani 8. novembra 2016. godine, na vlast su doveli Donalda Trumpa. Kakve će biti posljedice za Sjedinjene Američke Države i svijet posle izbora Trumpa za predsjednika SAD-a? Kako će to utjecati na međunarodne odnose i na odnos snaga u svijetu? Kako će se odazvati ekonomska tržišta? Šta to znači za Zapadni Balkan, Bliski istok i Evropsku uniju? O tim i drugim pitanjima na okruglom stolu će govoriti profesor dr. Ernest Petrić, gospodin Budimir Lončar, profesor dr. Vladimir Marinković i profesor dr. Srđan Kerim. A na koncu okrogle mize bodo udeleženci lahko zastavljali vprašanja. Zdaj pa prosim naše govornike, da na kratko podajo svoj pogled na omenjeno temo. Prvi, najmlajši v skupini govornikov, profesor dr. Vladimir Marinković, ki v zadnjem mesecu dni, nepolnem mesecu dni, že dvakrat bio na uradnem obisku Združenih držav Amerike, na molitvenem zajtru, pa prejšnji teden še na nekim drugim uradnimi obiski. Dobrodošli i dr. Marinković, izvolite. Bolje vas našao, hvala naravno na pozivu i prvenstveno hoću da kažem da mi je velika čast što imam priliku da vam se danas obratim i da budem u društvu ovako velikih dojena međunarodne politike kao koji su danas prisutni ovdje sa nama na okruglom stolu. Kao što je Zijad malo pre rekao, ja sam u prethodnih mesec dana proveo 3 nedelje u Americi, prvi put kao neko koji je bio prisutan na tradicionalnom 65. molitvenom doručku koji se održao u Vašingtonu i tokom prošle nedelje na sastancima sa senatorima i kongresmenima, dakle iz novog saziva, naravno želeći da repozicioniramo Srbiju u tom domenu novih odnosa sa novom američkom administracijom i kabinetom američkog predsjednika. Ono što mogu da zaključim iz dosadašnjih sastanaka i kontakata koje sam imao i u samom Kongresu i u State Departmentu i u samom Senatu, ali i sa članovima kabineta predsjednika, da se u Americi događa jedna svojevrsna revolucija i da prosto ono što radi predsjednik i njegov kabinet onako dolazi na jedno veliko neodobravanje, pogotovo onih elemenata bivšeg establishmenta koji je već sada za nama, ali jednog velikog dela nevladinog sektora i medija koji definitivno, imajući u vidu neke analize koje su rađene, 80% svog vremena i prostora posvećuju kritici Trumpa i kritici svega onoga što radi i planira da uradi i ono što je obećao da uradi novi predsjednik. Ono što je u svakom slučaju, kako bih rekao, jedan najveći kamen spoticanja za bivši establishment koji je još uvek jako uticajan, ali i za veliki deo, naravno, predstavnika Kongresa i Senata, ne samo iz Demokratske stranke, nego iz Republikanske partije, čiji je Trump predstavnik, to su odnosi sa Ruskom federacijom i najava
Donalda Trumpa da će sarađivati sa Ruskom federacijom u procesu rešavanja globalnih, dakle, i geopolitičkih problema, pogotovo u procesu borbe protiv terorizma. Gotovo da sav taj američki establishment, čak i profesori univerziteta, predstavnici think tankova, nevladinih organizacija, prosto i se celokupni koncept u okviru toga ruši, jer oni su faktički, kao što je to jedan veliki deo kongresmena i senatora koji gotovo na svakih 10-15 dana obilaze zemlje kao što su Ukrajina, Gruzija, Litvanija, dakle baltičke zemlje, pa čak i zemlje Bliskog istoka, one su čak za oštravanje sankcija Rusiji, za oštravanje odnosa sa Rusijom, što u svakom slučaju, po mom mišljenju, bi dovelo do, naravno, novih zaoštravanja, novih problema i naravno ne bi vodilo rešavanju ovih problema koji se događaju u proteklih nekoliko godina. Ono što je suština da polako jedan deo ljudi u Americi shvata da je prosto rešenje globalnih problema bez Rusije nemoguće, da je Rusija činjenica i da prosto na tim nekim ključnim stvarima, fundamentalnim stvarima koje se tiču i samog svetskog mira i rešavanja globalnih problema se mora sarađivati na tom planu. Gledajući sa pozicija Zapadnog Balkana, gledajući sa pozicija i moje zemlje i naših suseda, naravno da mi podržavamo u svakom slučaju to, ne da kažem približavanje, ali otopljavanje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske federacije, pošto smo mi naravno interesno i ekonomski jako vezani za Rusku federaciju i prosto ovo zaoštravanje odnosa, kao što ste svi mogli da vidite, i tekako negativno utiče na ceo naš region. Imali smo već pre nekoliko 2 meseca faktički jedno direktno mešanje Ruske federacije u izborni proces u Crnoj Gori. Napominjem da su naše zemlje, govorim recimo o Srbiji, govorim o Ukrajini, 100% zavisne od snabdevanja ruskim gasom, dakle i ruskim energentima, bez neke, kako da kažem, kratkoročne mogućnosti ili čak srednjeročne mogućnosti da diversifikujemo svoju energetsku politiku, a samim tim ojačamo naš integritet i ojačamo mogućnost da ekonomski se razvijamo i naravno razvijamo. Mi imamo i naše želje u Srbiji da što više ojačamo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, čak da idemo ka nekoj vrsti strateškog partnerstva, ali ako budemo imali konkretne rezultate od toga, a to je dakle ta direktna pomoć koja se tiče energetike, direktna pomoć kada je u pitanju gradnja interkonekcije gasne između Srbije i Bugarske, Srbije i Rumunije i mogućnost snabdevanja, dakle, gasom iz nekih drugih izvora, ne samo ruskih, i naravno investicije u obnovljive izvore energije koje očekujemo od američkih kompanija. Naravno, već imamo u narednom mesecu najavljenu investiciju od kompanije koja u Srbiji, velike američke kompanije NCR, koja u Srbiji ima centralu za celu Evropu, zaposliće još 2000 radnika i mislim da imamo sada prostor i mogućnost da kao država repozicioniramo sebe, dakle ono što nismo mogli da uradimo u prethodnom periodu i sa prethodnom administracijom i svima vama poznatih razloga i odnosa koje je Srbija imala sa Sjedinjenim Državama. Naravno, tu ću napomenuti da možemo dobro da radimo i da na kraju krajeva Sjedinjene Države mogu da iskoriste sada ovu priliku da rade i sa Srbijom i sa svim zemljama u regionu kada je u pitanju bezbednosna saradnja. Mi smo tu potpuno spremni da doprinesemo i kao region i kao zemlja međunarodnoj borbi protiv terorizma, ali i da radimo na razvijanju procesa evroatlantskih integracija u celom regionu, jer prosto smatram da je neodrživo da Srbija ostane, mislim da je politika neutralnosti nerealna, da nije dobra po zemlju, da nije dobra ni po samu Evropsku uniju kojoj mi težimo i koja je naš strateški cilj, i da mislim da sada ova mogućnost koja nam se pruža može da nam doprinese dosta da možemo i mi da se priključimo evroatlantskim integracijama i da zajedno radimo na tome da ceo region postane bezbedan, da ceo region u jednom narednom kratkoročnom periodu uđe u Evropsku uniju i postanemo deo jedne ove velike evropske porodice. Naravno, tu se postavlja jedno pitanje sa kojim želim i da zaključim, pošto nemamo puno vremena, to je pitanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država prema Evropskoj uniji.
raspoloženje predsjednika i raspoloženje njegovog okruženja i njegovih savjetnika kada je u pitanju saradnja sa Evropskom unijom i dalji projekti i buduća strategija razvoja odnosa sa Evropskom unijom nije ni malo obećavajuća, jer koliko sam ja mogao da vidim, njihova strategija će više ići ka tome da oni razvijaju bilateralne odnose posebne sa državama Evropske unije, a u svakom slučaju Evropska unija apsolutno nije u fokusu interesovanja Sjedinjenih država, što može da se na neki način oceni. Naravno, loše je to za Evropsku uniju, ali ja gledam sa pozicije Zapadnog Balkana i naše regije, na kraju krajeva, i da mi moramo da pojačamo sa naše strane proaktivnost i mogućnost da privučemo što više američkih investicija, da budemo što aktivniji i da ne dođemo do toga da nas Amerika zaboravi, nego da jedan svoj mali deo fokusa održi na državama Zapadnog Balkana i na kraju krajeva da nam puno pomogne, jer smo videli koliko smo osetljivi i vulnerabilni u smislu da je vrlo lako da nam se jedna takva velika sila umeša u čak demokratski proces, izborni proces, što može da dovede do faktički efekata spojenih sudova, jer mi sad imamo jednu jako, jako lošu situaciju, ja mislim možda najlošiju u prethodnih 20 godina, kada imate nestabilnost u Crnoj Gori, gde opozicija bojkotuje parlament, gde u Makedoniji ne može da dođe do formiranja vlade već 3. mesec posle parlamentarnih izbora, gde na Kosovu imate skupštinu koja radi, u kojoj se baca gas na samim sednicama parlamenta, imate proteste u Makedoniji gde opozicija isto tako bojkotuje parlament i traži demokratski proces za predstojeće izbore u junu mesecu, i imate Srbiju koja je za sada stabilna, ali naravno nama u Srbiji ne odgovara da bilo ko u regionu bude nestabilan, da o Bosni i Hercegovini ne govorim, i tu je upravo ta mogućnost i da zajedno sa Amerikom radimo na tome da obnovimo, da ojačamo demokratiju, da ojačamo uticaj Amerike u celom regionu, bez obzira na Evropsku uniju, kako bi taj naš region mogao da ostane politički stabilan i kako bi imali preduslove da se dalje ekonomski razvijamo i naravno integrišemo. Isto tako napomenuo bi, dakle, i odnos prema NATO-u. Veoma direktno je rečeno da će se odnosi i sam funkcionisanje i konstelacije odnosa u NATO-u preispitivati, što naravno nije ovim drugim članicama NATO-a, nije im bilo pravo oko toga, ali u svakom slučaju ono što je suština, da ono što je predsjednik Trump obećao u predizbornoj kampanji, da je to počeo da ispunjava, i ja mogu da dam onako svoj lični zaključak da će imati velikih problema u implementaciji svoje politike i da obstrukcija njegove politike je svakodnevna u mainstream medijima, dakle mainstream medijima, u think tank organizacijama, nevladinim organizacijama, ali i na kraju krajeva možda i nije loše za ceo svet i na globalnom nivou. Prvi put sada možemo i javno da čujemo kritiku ljudi kao što su Soros i takvih organizacija, i kritiku te američke politike koja je bila zasnivana u prethodnim, mogu slobodno da kažem, decenijama na mešanju unutrašnje političke stvari drugih država, pogotovo manjih država. Mi smo to posebno osetili ovde u regionu Zapadnog Balkana, pa sad prvi put imate jedno pismo 6 republikanskih kongresmena koji zahtevaju od američkog ambasadora u Skoplju da se izjasni upravo o mešanju Soroševe fondacije i njegove nevladine organizacije kada je u pitanju favorizovanje određenih medija, određenih političkih levičarskih opcija u odnosu na opcije koje su liberalnije i one koje su konzervativnije, tako da u svakom slučaju to možda nije ni loše ni za demokratski proces, a nije ni loše ni za naše zemlje gde imamo ogroman uticaj, ogroman upliv novca tih nevladinih organizacija koje plediraju čak da na neki način i da urušavaju vlast i da urušavaju ne samo vlast, nije pitanje vlasti, nego političku stabilnost u jednoj zemlji. Još jednom hvala. Najlepše hvala, dr. Marinković. Nego uložiti da še se govorimo o obisku dr. Marinkovića v Združenih državah Amerike. Zdaj pa besedo predam dr. Srdjanu Kerimu, ampak naj omenim, da je dr. Kerim
že tretji od zunanjih ministrov Republike Makedonije, ki gostuje na inštitutu, pa hkrati smo gostili nekdanjega premijera Makedonije, tako da je to še na nek način dokazilo, da smo prisotni i u Republiki Makedoniji već čas delovanja inštituta. Dr. Kerim, izvolite. Hvala. Najprije zahvaljujem našim ljubaznim domaćinima iz IFIMES-a na pozivu, ja sam prvi put ovdje. Kao što svi znate, slovenščina i makedonski jezik su bili zvanični jezici Jugoslavije, ravnopravni sa srpskim i hrvatskim. I ja neću koristiti tu ravnopravnost, nego ću iz praktičnih razloga govoriti na srpsko-hrvatskom. Ova posljednja teza koju je kolega Marinković izneo je najdobar uvod za mene da uskočim u temu. Naime, govorio je o obstrukcijama i kritici predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Donald Trump je očigledno neočekivano pobjedio i time zatekao mnoge, pa i najuticajnije medije, takozvane opinion makere u Americi i van Amerike. Njegovi kritičari iznose uvijek jednu tezu, to je da je sve što on radi stihijski i spontano. Postavlja se pitanje da li je to tako. Moj lapidarni odgovor na to je da nije tako. Naime, ja smatram da postoji takozvana Trumpova doktrina koja ima ozbiljnih 5 komponenata iz koje se vidi da postoji jedno pomeranje američke spoljnopolitičke strategije. Pre svega, zbog toga što predsjednik Trump i njegov tim govore ne slučajno America First. Znači da će spoljnopolitička strategija biti u funkciji unutrašnje politike i razvoja Sjedinjenih Država, što nije bio slučaj decenijama unazad. Ako pažljivo pratite šta je sve Amerika radila nakon Drugog svjetskog rata, a osobito nakon prestanka takozvanog hladnog rata. Znači, stvari su ozbiljne, nije reč o nikakvim improvizacijama, nikakvim stihijama i spontanošću. Tih 5 komponenata koje čine tu Trumpovu doktrinu su prvo odnos prema islamskom terorizmu, drugo odnos prema imigraciji, treće odnos prema velikim silama, posebno Rusiji i Kini, četvrto odnos prema unapređenju demokratije u svetu i peto odnos prema globalizaciji. Ja ću u kratkim crtama samo opisati svaku od ovih komponenti, jer mi vreme ne dozvoljava više od toga. Nije slučajno što je nastala ova Trumpova doktrina, ona proizlazi iz saznanja u Americi da svetski poredak, onakav kakav je bio, u kojem je Amerika bila glavni centar moći, a u posljednje vreme i jedini, takozvani unipolarni svet, se polako urušava, nastaje više centara moći, prema tome Amerika se mora prilagoditi toj novoj situaciji i biti fit za nju, i ne slučajno Trump i njegovi ljudi insistiraju na tome da je America first, znači treba Ameriku napraviti fit za to. Iz tog pristupa proizlaze onda ovih 5 komponenti o kojima ću kratko govoriti. Odnos prema islamskom terorizmu, tu je Trump postavio vrlo jasne ciljeve da će voditi beskompromisnu borbu za istrebljenje ISIS-a i svih drugih terorističkih organizacija tog tipa i da u tome traži saradnike.
Nije slučajno što se u odnosu na Rusiju ništa još uvek ne otkriva, niti pak se ulazi u neke ozbiljnije observacije i davanje ocena, već ispipavanje pulsa i davanje određenih signala, jer Rusija tu treba da odigra određenu ulogu kao saveznik Amerike, a što je još važnije, Rusija treba da odigra i jednu drugu dugoročnu ulogu u odnosu na Kinu, jer na dugi rok Amerika jedinog glavnog rivala kojeg vidi je Kina. I to po svim osnovama, i po geopolitičkim i po ekonomsko-političkim. Amerika ima deficit spoljnotrgovinski od skoro 500 milijardi, a Kina ima suficit od skoro 400 milijardi. Pa da ne ilustrujem dalje. Ali ono gde će Amerika biti vrlo jaka, i zbog toga ne slučajno on insistira na ovom America First, to je energija. Stvari se korenito menjaju na tom području, a energija će biti glavno područje u narednih 50 do 100 godina gde će se lomiti koplja, gde će geopolitika i ekonomska politika se susretati i određivati ko je moćniji i ko je manje moćan. Do 2008. godine Amerika je imala spoljno-trgovinski deficit po svim osnovama u energiji. I nafta, i naftini derivati, i gas, i sve. Sada, od pre 2 godine, Amerika postaje polako neto izvoznik, a 2020. godine imaće suficit kao neto izvoznik energije od 20 milijardi dolara, a sad ima -8 deficit. Što znači stvari se skorenjaju i bit će veći proizvođač nafte nego Rusija i gasa i Katar i petrokemijskih proizvoda nego Saudijska Arabija, koji su vodeći sad, broj 1. Ovo su jako važne komponente i tako treba gledati tu Trumpovu doktrinu. Meni je jako žao što mainstream mediji vode jedan rat s njim, verovatno i zbog te njegove narcisoidne komponente, on pokazuje preveliku osetljivost za političara, posebno za predsednika. Kad si izabran za predsednika, ti moraš računati na to da te niko neće maziti, paziti, nego da će te šamarati kogod stigne i pre svega provocirati. Jer i on provocira, ali je slabiji u reakcijama. Oni su mnogo bolji u provociranju i izvežbaniji od njega i, nažalost, tu se dosta gube stvari, zamagljuju i ljudi se bave time, ono što je na površini, a ne suštinom stvari. A suština je ovo o čemu ovde treba danas da govorimo. Odnos prema unapređenju demokratija u svetu je jako važna komponenta, jer to se odnosi na nas, na naše područje. Trump će sprovesti konačno ono što je George Bush najavio 2001. godine, a to je exit strategija. Amerika će napustiti ova područja i neće se baviti unapređenjem, u navodnicima, demokratije u našim područjima, nego će ostaviti nama da mi to sami radimo. Kako umemo i znamo. I mislim da to treba ozbiljno shvatiti, tako će i biti. Jer Bush je najavio, ali je ispalo obrnuto. Umesto exit strategije, oni su se u sve živo upetljali ovde u našoj regiji. I tako da će oni tu izaći i tu se malo ne slažemo sa kolegom Marinkovićem. Ne mislim da Trump će biti negativan prema Evropskoj uniji, naprotiv, on će prepustiti njoj da se ona bavi ovim ovde, jer to je deo lovišta, da tako kažemo, i uticajnih sfera Evropske unije. Pustit će to njima. Inače, što se tiče Brexita i Evropske unije, nemojmo i to pogrešno shvatiti, kao što su ti mainstream mediji prenosili. On se zalagao za Brexit, jer je to potpunosti suglasno sa njegovom tezom America First. To ne znači da je ipso facto protiv Evropske unije. To ćemo tek vidjeti. Sa Evropskom unijom će biti borbe oko suficita, pošto je Nemačka suficitarna u odnosu na Ameriku, ima 70-80 milijardi suficit, ali to je drugo pitanje. To je pitanje odnosa prema globalizaciji, prema spoljnoj trgovini. Tu će, mislim, morati i on da pretrpi korekcije Amerika. U svo poštovanje sile američke,
oni moraju znati dve elementarne stvari, pa i on, kao predsjednik Amerike. Spoljna trgovina počiva na dva principa, koji se nisu izmenili od merkantilizma do danas. Jedan je reciprocitet, to zna profesor Petrić u međunarodnom pravu, i GATT je osnovan na tim principima i sve međunarodne organizacije, drugi su komparativne prednosti. Ni na jedno, ni na drugo ne može ni jedna zemlja, pa ni Amerika uticati. Tako da ja ne verujem u to da će im uspeti da sruše ovaj mehanizam multilateralnih trgovinskih sporazuma i da ga zamene bilateralnim, to će jako teško ići i na kraju krajeva, na primjeru TPP-a se može videti, postoji alternativna organizacija u kojoj je Kina unutra sa još 12 zemalja, tako da će oni napraviti to u Aziji i na Pacifiku, pa će napraviti bez ili sa Amerikom. I posljednje, da kažem, baš vezano za te interpretacije njegove politike, vulgarizovanje stvari oko NATO. Trump je upotrebio nespretno jednu reč, što nije ni čudo, on je čovjek bio biznismen, nije bio političar, političari znaju jako dobro da treba svaku reč meriti kao u apoteci, da jednostavno upotreba reči opsolit je odvela sve u efe, celu diskusiju. On je mislio, kad je rekao opsolit, na to da ne plaćaju svi kontribucije u NATO-u kako je dogovoreno. Postoji dogovor u NATO-u, molim vas, trebamo čitati fakte i dokumente, a ne izmišljati i raspravljati se oko praznih stvari. Postoji od pred 4 godine dogovor u NATO-u da će svaka zemlja članica 2% GDP-a izdvajati za NATO. Od 27 ili 8 koliko ih ima, 4 ispunjavaju taj kriterijum, uključujući Amerike, svi ostali ne ispunjavaju. I Trump je rekao, to je ta biznismenska logika, hoćeš muziku, daj pare. Vrlo prosto. I to je tako, da, pa tako je. I tako će i biti. Mislim, tako će i biti. Jer Amerika daje 70% budžeta NATO. I to je neodrživo. Tako da to će se promeniti, ali se NATO neće menjati, niti suspendirati, niti će se NATO jednostavno izbrisati, što je u javnosti bilo vrlo prisutno, uz ismejavanje ili vulgarizaciju njegovih stavova. Tako da, kažem, treba biti obazriv, treba pratiti stvari i na kraju krajeva i njemu treba, kao i svima drugima u politici, dati onu takozvanu vremensku šansu od 100 dana. Njemu je isteklo 30, imamo još 70, pa ćemo vidjeti šta će biti. Hvala. Najlepša hvala, dr. Kerim. Naj omenim, da je dr. Kerim na čelu vodilne medijske grupacije v Makedoniji, tako da su mediji v bistvu na nek način že nekaj let ena od glavnih dejavnosti, s katerimi se ukvarja. A da vas spomnim, da je bio tudi kandidat za generalnega sekretarja Združenih narodov. Hvala še enkrat, dr. Kerim. Besedo predam dr. Ernestu Petriču. Tudi za dr. Petriča omenim, da je podpredsednik svetovalnega odbora, kot je gospod Lončar, predsednik svetovalnega odbora inštituta. Dr. Petrič, beseda je vaša. Doktor Večinovič, hvala lepa. Seveda, v kratkem času, težko povedati vse tisto, kar bi človek želel povedati. Zato bom skušal ne ponavljati tistega, kar sta rekla predgovornika in s čemer se grosso modo strinjam. Zlasti se strinjam z izhodiščem, kakršnega je nakazal moj dolgoletni prijatelj, dr. Srdjan Kerim. In seveda z velikim zanimanjem poslušam, pričakujem, kaj bo povedal nestor jugoslovanske diplomacije, oseba, ki kjerkoli sem se z njim, o njim pogovarjal, vedno bi bilo rečeno, to je pa najbolj analitičen kar sem jih srečal. To je Lončar in zato je človeku kar nerodno vnaprej govoriti, ker pravzaprav tisto pravo recimo pride kasneje. Ampak ne glede na to. Poglejte, ko sem jaz kakšnih 13 let nazaj potoval po Ruski federaciji, privatno, sem tisto malce daljše potovanje izrabil tudi za neko
anketo, malo raziskavo sem delal. Govoril sem z ljudmi v hotelu, na vlaku, Krasnaja Strela, na ladji v St. Petersburgu, sobaricami, taksisti in tako naprej. In pravzaprav to je bil čas, ko je Putin na nek način je že bil v sedlu, ampak je pravzaprav šele prihajal. Ne? Pa nisem njega nič omenjal, ampak sem vprašal te svoje ruske sogovornike v obliki nekakšne improvizirane ankete. Mislim, da je bil vzorec na zadnje kakšnih 80 oseb, nereprezentančen, ampak vendar ne. Ampak tako rekoč, 90% tistih ljudi je na moja vprašanja. Eno od vprašanj je bilo, kaj želite od Rusije v bodočnosti. In potem je bilo par možnih odgovorov. Eden je bil, da bo Rusija spet pomembna, velika, močna država. Pa so bili potem še, da bo demokratična. Ne. Tako rekoč 80% jih je odgovorilo, hočemo, da je Rusija spet velika in mogočna. Pravzaprav nekaj podobnega kot America great again. In izgleda imajo zlasti veliki narodi nekakšno tendenco, da so spoštovani, cenjeni, da so veliki, ker na vse zadnje so tega navajeni. To je prvo, kar sem hotel reči. Drugo, kar bom rekel, je to, da seveda po mojem mnenju to, in verjetno je bilo isto tudi v Rusiji, sej izbor Putina ni bil vzrok za spremembe v Rusiji, ampak je bil posledica anarhije, kaosa, zmede, ki je veljala v Rusiji v času Jelcina. Za vso demokracijo. In podobno je možno postaviti eno paralelo, da tudi ta tendenca danes v Ameriki, ki je pripeljala na vse zadnje Trumpa na oblast do izvolitev, Amerika spet velika in pomembna, da je torej ta njegova izvolitev posledica stvari, ki so se dogajale v Ameriki. In te stvari, ki so se v Ameriki dogajale v zadnjih 20, 30, mogoče celo več letih, so pomembne. In so v nekem smislu za Američane, za mnoge Američane bile percepirane, dojete kot neugodne. Ko sem bil jaz mlad, in mnogo med vami tudi, Amerika je bila ideal blagostanja. Ljudje so odhajali tja, prepričani, da se tam živi najboljše, najlepše. Ko sem jaz bil prvič v Ameriki v 60-ih letih, tudi najbolj reven in obok črnec, tudi diskriminiran, ampak on je živel v prepričanju, da živi v najboljši državi na svetu. Amerika je bila mogočna, spoštovana po vsem svetu, tja so odhajali najboljši, znanstveniki in tako naprej. Amerika je bila great. America was great. Ampak čas je storil svoje. Amerika tako na notranjem planu, in to ne bom na dolgo elaboriral, ni več seveda tisti Eldorado. V Ameriki, gospe in gospodje, je veliko več revščine kot v Sloveniji. V Sloveniji živimo v povprečju veliko boljše, kot živijo v Ameriki. V Ameriki so cela območja, ki so tako rekoč shirala v teh zadnjih desetletjih. Tudi tisto območje, kjer veliko Slovencev živi, območje Clevelanda. Amerika je izgubila ogromno delovnih mest. Ja, Amerika je tehnološko še vedno močna, Amerika je še vedno najbolj inovativna, ampak to za veliko ceno, ki jo plačujejo ameriški ljudje. Z nizko ravnjo šolstva, državnega, tistega, ki je vsem dostopno, z nizko ravnjo zdravstva, z nizkim socialnim varstvom, tudi z marsikje zastarelo infrastrukturo in tako naprej. In hkrati Američani gredo po svetu, vidijo svet tudi preko medijev in vidijo pravzaprav, da Amerika ni več tista zvezda, tisti ideal. In tudi ameriška moč je v svetu pravzaprav postala manj pomembna, svet dejansko postaja večpolaren, časi bipolarnosti, ko je Amerika pravzaprav tudi zaradi svoje večje ekonomske moči, demokracije, finančne moči, inovativnosti in tako naprej, imela vendarle superioren položaj. Te časi so mimo in Amerika pravzaprav tudi v svetu išče, v novi realnosti išče na nek način svoje mesto. Ameriški establishment zadnjih 12, 16, mogoče tudi več let, tako rekoč od Reagana naprej, pravzaprav ni storil nič.
ponavljal je isto stalno zgodbo. Problemi so se pa zaostrevali. In še cela vrsta drugih stvari prihajala zraven, 2-3 bom kasneje omenil. In tako je pravzaprav v Ameriki nastala neka tendenca, neka težnja po novem, po spremembi, kjer mnogim ni čisto jasno, kaj ne bi te spremembe bile, ampak vendarle stanje ni več tisto, ki bi za velik del Amerike bilo spremljivo in daleč od tega, da bi bila Amerika velika. In tu pride Trump. In Trump je izvoljen, demokratično izvoljen, on je tu. In to moramo vzeti kot dejstvo. In ne mislim, da je ravno najbolj produktivno, da zdaj ves ta liberalni del sveta, zlasti mediji in tako naprej, na veliko razglaša, to ni demokrat, to je bedak, to je uno, to je tretje, to je četrto. On je dejstvo. On je predsednik Združenih držav Amerike in če se ne bo zgodilo nekaj zelo nepredvidljivega, kot se je zgodilo nekoč v Dallasu, z Johnom Kennedyjem ali kaj podobnega, bo on 4 leta, ni izključeno, morda celo 8 let, na čelu te države. In s tem je treba računati in to je treba resno imati. Torej, želim reči, Trump je realnost, Trump je fakt, s katerim moramo računati. Trump je po mojem mnenju tudi neko odprtje sprememb v Ameriki in verjetno tudi v svetu. Amerika se s Trumpom bo spremenila, se je začela spreminjati. V Ameriki pravzaprav tisto, kar je nekako bilo in tisto prepričanje, kako lahko Amerika nadaljuje naprej tako kot doslej, tudi za zanemarjem socialnega aspekta ameriškega življenja, tudi z tem, kar večkrat beremo, slišimo in kar smo danes govorila s kolegom gospodom Škrabčem, te velike razlike v bogatstvu, posameznikov, enormne razlike, nesprejemljive in tako naprej, te reči se utegnejo začeti spreminjati. Kako jih bo spreminjal Trump, je mogoče malce hitro o tem govoriti. Kolega Kerim, dr. Kerim je govoril o doktrini, morda doktrina. Tudi jaz bi se priključil temu mnenju, da delamo napako, če bi mislili, da je Trump ena sama improvizacija. Jaz mislim, da je več kot to. Težko bi jaz osebno zaenkrat rekel, kaj vse to je, ampak gotovo je to eno odprtje sprememb na ameriškem domačem terenu. Tam se bodo stvari začele spreminjati. Ker ta Amerika je bila na nek način tudi nesposobna karkoli doma spremeniti. In to je tipično za Obamovo administracijo. Lepe besede, rodilo se ni skoraj da nič. Ne na socialnem planu in ne na številnih drugih stvareh, ki Ameriko tarejo. Seveda je bivši establishment s tem nezadovoljen, bivši establishment izgublja na nek način svojo moč, tla pod nogami, to velja tudi za velik del ameriških medijev in tudi za velik del medijev po svetu, ki pravzaprav se težko sprijaznijo s tem novim dejstvom, ki, da ne bom napak razumljen, je gotovo novo dejstvo, odpira nove poti. Ali bo to dobro za Ameriko, ali bo to dobro za svet, bi jaz ta hip težko trdil in bi nekako, če sem prav razumel, tudi dr. Kerima rekel, dajmo mal počakati. On je govoril o 100 dneh, jaz bi rekel, dajmo videti mogoče pol leta, leto dni. Pomembna stvar, ki jo želim še dodati k temu, kar sem rekel, je, ker se pač ukvarjam tudi z zunanjo politiko, predvsem s tem, da je zelo pomemben zame vendarle ta žarek upanja, če smem tako reči, da se bodo začeli odnosi med ZDA in Rusijo normalizirati. To nasprotje je bremenilo dele sveta, je bremenilo svet kot celoto, v času hladne vojne, je začelo ga bremeniti zopet zdaj. To je gotovo nekaj. Če bo Trump uspel tu stvari do neke mere sprostiti, normalizirati, bo verjetno to historičnega pomena. Jaz osebno vidim vedno Rusijo kot del Zahoda. Boljševiška revolucija je pred 2-3 generacijami odrezala Rusijo od tistega dela sveta, katerega del je Rusija bila. Od Petra Velikega naprej je bila Rusija pomemben dejavnik v vseh evropskih zadevah.
je bila na vse zadnje članica Evropskega koncerta velike sil, Svete alianse, Antante in tako naprej in tako naprej. Bolševiška revolucija, ena njenih največjih negativnih posledic pomeni, ona je prinesla tudi nekaj pozitivnega, prinesla veliko negativnega. Ampak tisto najbolj negativno je bilo odrezanje Rusije od Evrope. Rusije z njeno evropsko kulturo, evropsko civilizacijo, na vse zadnje za njenim ortodoksnim krščanstvom. In če gledate, kolega Škrabac to bolje pozna od mene, rusko življenje, sej njim niso vzori na Kitajskem. Sej ne kupujejo vile in hiše in real estate na Kitajskem in ne vem kje. Kje ga kupujejo? Na Zahodu, v Evropi. Rusija je še vedno na nek način po eni strani v strahu pred to Evropo, ki jo nekajkrat v novejši zgodovini ogrozila, po drugi strani pa na nek način v neki želji, da pravzaprav s to Evropo na nek način sodeluje. Gotovo. Rusija je bila različna od Evrope v času žige Herbersteina, ko je tja potoval pred 500 in je različna danes. Ampak je vendarle del Evrope. In ruska kultura, ruska civilizacija je del Evrope. In če bo Trumpovo obdobje tu na nek način sprostilo te zavore, ki danes neko normalno sobivanje, sodelovanje, morda celo partnerstvo med Evropo in Rusijo, bo to veliko historično izjemnega polja. Kaj ti? Nisem daleč od razmišljanja tistih, ki opozarjajo, da pravzaprav je partnerstvo med Rusijo in Kitajsko tudi obremenjeno z možnimi razhodi v bodočnosti. Jaz sem imel priliko veliko se pogovarjati z ustavnimi sodniki Ruske federacije, predsednik njihovega sodišča, gospod Valerij Zorkin, moj dober prijatelj, intimno sva se pogovarjala. Za mnoge Ruse ni upanje trajno, dolgoročno sodelovanje s Kitajsko, za mnoge Ruse je skrb, kako se bodo odnosi s Kitajsko razvijali v bodoče. In tudi na drugi strani. Mnoge Ruse zelo moti kitajski molk, kitajska pasivnost ob sankcijah zoper Rusijo. Kitajska se tu kaj dosti ni opredelila. Kitajska gre svojo pot. Kitajska je verjetno glavni problem za Združene države Amerike, ampak Rusija, Evropa in Evropo imamo v mislih, če se bodo odnosi med ZDA in Rusijo sprostili, bo pravzaprav tudi ena velika možnost za Evropo, da gradi partnerstvo z delom, tistim delom Evrope, ki je bil od nje toliko časa odrezan. Mislim, da se počasi moram približati koncu tega svojega govorenja. Rekel bi rad še marsikaj, ampak ne zaključim s tem. Človek bi apeliral na vse tiste, ki se s tem ukvarjamo, jemljemo Trumpa kot neko dejstvo. Jemljemo ga kot resno dejstvo. Jemljemo ga kot možen začetek nekih določenih sprememb. In ko gledamo na njegovo politiko, naj nas ne vodijo ne čustva, ne podcenjevanje, ne zgražanje in tako naprej. Ja, on ni šolan politik, on ni šolan diplomat in tako naprej, ampak je dejstvo. Je predsednik še vedno najmočnejše države sveta. In bom z enim primerom povedal, kako je pravzaprav tvegano te stvari poenostavljati, kot jih žal poenostavljajo naši mediji. Naši mediji so zadnje nekaj dni polni, Trump bo izgnal 11 milijonov ilegalnih migrantov, oseb, ki so brez bivališča, ki se ne ve, kje delajo, ki se ne ve, kaj delajo, ki so brez vize, brez potnega lista in tako naprej. 11 milijonov je približno 3% prebivalstva Združenih držav Amerike. 3% prebivalstva Republike Slovenije bi bilo kakih 60 tisoč. Če bi kakih 60 tisoč ljudi v tej naši majhni Sloveniji bivalo tu, ne vemo niti odkot so prišli, kdo so, kaj so, zakaj so tu, imajo vizo, nimajo vizo, imajo bivališče, nimajo delbo, bi verjetno rekli naši vladi, saj jaz bi rekel naši vladi, dejte no se tega problema lotiti. Dejte no videti, kaj je treba tu storiti. Ne bi rekel, vse treba na kamione pa izgnati, daleč od tega. Ampak problem je tukaj in je treba ta problem rešiti. In problem 11 milijonov migrantov v Združenih državah Amerike je realen problem. Moja kolegica, ustavna sodnica, se je letos januarja vrnila iz obiska v Floridi, zelo leva je po svojem
po svojem. Zelo socialne. Pa je rekla, veš, Ernest, na Floridi me pa strašno motilo. Sem rekel, te je pa motilo? Se tam vsi sam špansko govorijo. No, sem rekel, draga kolegica, tako pač je, svet se spreminja, tudi Florida se spreminja. Hočem povedati, problem je, 11 milijonov ilegalnih migrantov v neki državi, tudi če ima 300 milijonov prebivalcev, pomeni 3% in to je resen problem. Pri nas bi bil 3%, je ravno tako resen problem. Hočem povedati, neproduktivno je in na nek način tudi ne fair. Se gre za neko veliko državo, prijateljsko državo, ki je demokratično izvolila pač tega svojega predsednika, ta na nek način ponižujoč, neresen odnos. To nam utegne škodovati. To ni potrebno. Jemljemo to kot neko dejstvo in opazujemo. No in da zaključim, ko sem davno nekoč zahteval v State Departmentu ukinitev embarga na orožje, na embarga za uvoz orožja v Bosno, Slovenijo, Makedonijo in tako naprej, tam v 90-ih letih, sem potem vprašal državnega sekretarja, pomočnika državnega sekretarja Richarda Holbrooka, kaj naj Slovenija stori, da bomo vendarle na poti v NATO. Mi smo takrat hoteli v NATO moraš iti pa oborožen, valjda, ne, z leseno puško, ne. Kaj naj storimo? In je rekel, you just wait and relax. In tako bi svetoval tudi, kar se tiče Trumpa. Dajmo malo počakati, dajmo malo gledati, fair, pošteno, pa bomo videli, kaj se bo iz tega dejstva, da je on predsednik države Amerike, da ni osamljen, da uživa podporo velikega dela Amerike, tudi seveda revolt pri drugem delu Amerike, dajmo videti, kaj iz tega bo nastalo. Jaz upam, včasih se malce bojim, ampak generalno upam, da lahko nastane tudi nekaj pozitivnega v smislu sprememb, v smislu, da se prelomi na socialnem področju in tudi na področju odnosov med Rusijo in Evropo, ki je odvisen od odnosa Rusija-ZDA, da se nekatere stvari začenjajo spreminjati. Da ne bo kdo mislil, jaz bi verjetno, če bi bil na volitvah ZDA, gotovo ne volil za gospoda Trumpa. In sem bil močno presenečen. Ampak ko je bil pa zvoljen, sem pa začel razmišljati, pa sem rekel, dajmo videti, mogoče pa ni vse samo slabo, mogoče so pa tudi tle neke nove možnosti, new openings. Hvala lepa, gospod doktor Bečirović. Najlepša hvala, dr. Petrič. Namenim, da je dr. Petrič, če se dobro spomnim, preživel dobrih 9 let v Združenih državah Amerike. Tako je. In zdaj na koncu, ko se spodobi starosta diplomacije in mednarodnih odnosov, kot ga novinari, ne samo novinari, tudi strokovna javnost imenuje gospodarski Kissinger, gospod Budimir Lončar. Gospod Lončar, izvolite. Hvala. Ja nisam prvi put ovde. Imao sam privilegiju da se ovde nađem više puta i obratim ovako jednom uglednom auditorijumu kao što ste i večeras. Dolazak u Ljubljanu je za mene više nego za dolazak u jednu susjednu zemlju koja je bila dio Jugoslavije, gdje sam ja zapravo živio svoj profesionalni, pa velikim dijelom i ljudski život. Tako da dolazak u Sloveniju je uvijek za mene, i dok sam bio ministar vanjskih poslova, bio jedan poseban izazov. Ljubljana i njeni naročito tadašnji akteri, posebno medija, su uvijek počeli sa jednim kritičkim odnosom, što je mene dodatno motiviralo i činilo zapravo mnogo odgovornijim nego što se to događalo na drugim prostorima bivše Jugoslavije. Ovdje sam ja uvijek poslije boravka, vraći se natrag, osjećao da sam apsolvirao, pa dobrim dijelom i korigirao neke svoje vlastite stavove.
danas, poslije toliko godina, kad više nemam takvu funkciju ni takvu odgovornost, ne mogu ipak se potpuno lišiti tog osjećanja da moji dolasci u Ljubljanu predstavljaju dijalog iz kojeg ja uvijek izvlačim jednu pouku. I tako će biti večeras, odnosno danas poslije podne. Dodatni element, dodatna okolnost koja me izaziva na jedno dublje cjelovitije razmišljanje je da su moji ovdje kolege, prethodnici u izlaganju, bili izuzetno kompetentni, inspirativni i da su praktički pokrili cijelu temu. To je prednost, a to je i teškoća, zavisi kako čovjek priđe. Teško je poslije ovakvih izlaganja doći u situaciju da čovjek nešto ne ponavlja. Pošto sam zadnji, ne zato što sam najstariji i što sam najdulje na međunarodnoj sceni, nego i radi te činjenice što su ovdje većina moji stari prijatelji i saradnici, čiju sam vrijednost, čiju sam dubinu i profesionalnost doživljavao mnogo ranije i to mi je jedan također dodatan ne samo motiv, nego i obaveza da budem najblaže rečeno na njihovom razini, na njihovom nivou. Jedino je ovdje izuzetak potpredsjednik Skupštine Srbije, kog ja prvi puta susrećen i prvi puta dijelim s njime jedan događaj. Mislim da su govornici pokrili sve, još jedan put ponavljam. Gospodin doktor Marinović je govorio pre svega sa stanovišta šta znači ova tema, to jest koja se zove Trump, ne Amerika prva, pogled na region. I to je bilo vrlo aktuelno, korisno i dobro je o tome razmišljati. Njegove su bile ovdje teme vrlo aktuelne. Zatim je govorio moj stari također prijatelj i saradnik dr. Kerim, koji je pokušao da objasni ko je Trump. Trump i Amerika, Amerika i Trump. Zatim je govorio moj dragi također prijatelj i saradnik, profesor Ernest Petrić, na njegov profesorski, vrlo uvjerljiv način. On zaista ovdje sjajno uvijek objedinjava svoju akademsku funkciju i svoje diplomatsko iskustvo. Ja ću prema tome imati u vidu da su oni apsolvirali u osnovi temu sa različitih uglova. Meni se naročito sam zapazio jednu dobru tezu kod Ernesta da kaže šta je Amerika kao društveno biće, šta je Amerika kao političko biće, šta je Amerika kao povijesno biće u sklopu svijeta koji se mijenja. Znate, ta Amerika koja je dala svijetu mnogo, koju je mnogo u nekim fazama povijesnim obogatila, koja predstavlja u cjelini jednu najveću, da tako kažemo, revoluciju 20. 19. i 20. stoljeća. On je istovremeno ukazao na nešto što je formiralo mentalitet, politički mentalitet koji je nekada djeluje naivno, koji nekad djeluje površno, ali koji je duboko u tim ljudima, to jest da je Amerika raj, a sve drugo je ono što bi trebalo da nju slijedi. Ja ću vam reći, ja imam 2 strica, sam imao u Americi kad sam prvi put došao tamo kod diplomata i naravno moj stric jedan mi je govorio kako je Amerika nije laka, kako ovi koji
žive, kako je on to rekao, u starom kraju, misle da je tamo vrlo lako doći do prosperiteta, do zarade, do toga i toga. Nije to baš tako. I napadao je sve te konkurente u svom poslu, svom okruženju, a najviše bi uvijek završio i ti kurbini sinovi Italijani. Pošto dolazi iz otoka Ugljana, gdje je Zadar dominirao naravno tim područjem. Ali nikad nije završio svoj govor da nije rekao: moj sinovče, nema zemlje na svijetu kao što je Amerika, God bless Amerika. Hoću da kažem koliko je to duboko bilo u američkom društvu, znate, u američkom običnom čovjeku, da su oni ekstra građani svijeta. I mislim da je to vrlo dobro naglasi ovdje. Međutim, i to društvo, i ta Amerika sa svim svojim značajem, što sam prije napomenuo, se našla i ona u svijetu veće međuzavisnosti, ali i duboke krize. I kad mi danas posvećujemo veliko pažnje, kad se svi preokupiramo sa Trumpom, koji se ponaša kao predsjednik jedne kompanije, kao CEO kompanije u čojoj je on većinski vlasnik, znate, onda zaboravljamo da nije Trump stvorio ovu situaciju, nego da je situacija izbacila Trumpa. Prema tomu, te dvije stvari su stalno interakciji. Ne može Trump biti nešto van onoga što je stvorilo, a isto tako situacija ne može da automatski, da tako kažem, sigurno sladava Trumpa i podredi ga tom američkoj tradiciji. Kad smo već na tome, šta očekujemo od Trumpa, jer to je zapravo glavna preokupacija svih svjetskih državnika, to je preokupacija i američkih vodećih ljudi, to je preokupacija i običnih građana svijeta. Zašto? Za ono što sam rekao, šta je Amerika bila u zadnjih 200 godina jedna od najznačajnijih revolucija, najznačajnijih faktora kretanja i promjena u svijetu, i zato što je i ta Amerika postala neodvojivi dio, što je postala ona također zavisna od svijeta, koliko je još više nego što je svijet zavisan od Amerike. Promijenio se kvalitet odnosa, zahvaljujući naravno razvoju u kojem Amerika dala značajan doprinos. I tu je nastao jedan gap, znate. I na tom gapu, da je američka međunarodna pozicija postala teret njenoj unutrašnjoj situaciji, da je imala njena dominacija u svijetu sa 750 vojnih baza u 120 zemalja, je postala ne samo teret materijalni, financijski, nego je postala teret za cijelu američko poslovanje sa svijetom i za domaću situaciju. Nema sumnje da je globalizacija plus tehnološki razvoj, posebno digitalno vrijeme, donijelo jedan novi odnos u svim relacijama svijeta, pa i između svijeta i Amerike, i između pojedinih dijelova svijeta uopće. Jer prije je bio glavna prednost američke i razvijenog dijela svijeta visoka produktivnost bazirana na vlastitim prednostima u inovacijama, u nauci, u tehnologiji, u primjeni tehnologije, jednom riječju u obogaćivanju društva. Dogodilo se sa novom tehnologijom, koja je došla pre svega primarno iz Amerike, ali se ona oplodjavala i sa drugim naučnim centrima, da je prenos tehnologije danas lagan, brz, i da produktivnost više nije tako
prednost Velike Amerike. Produktivnost između Amerike i Europe se smanjio, a smanjio se i između Amerike, Europe i novih ekonomija, posebno koje su imali potencijal u svojoj radnoj snazi i u svojoj cijeloj revolucionarnom gibanju, kao što je to Kina, pa zatim Indija i ostale zemlje nove ekonomija, odnosno svih tih 20 GDP. Znate. I sad, takav jedan, naravno, razvoj je imao svoje povratno djelovanje na stanje u američkom društvu. Međutim, Amerika je u ovom vremenu, u zadnjih 25 godina, povisila svoj GDP 3 puta, što znači 300%. Znate. A stanovništvo je poraslo za 30%, 31%. Gdje je to bogatstvo? A radnička klasa, posebno srednji sloj, je u stagnaciji da bi od 2008. do 2015. realni dohodak najvećeg broja američkog domaćinstva se smanjio. Gdje je išlo onda ovo bogatstvo veliko? Ako je 300% porasla, ako je samo 30% je porasla, gdje je to išlo? Išlo je naravno u jednom malom broju ljudi i Amerikom vlada 1% američkog stanovništva. I to je ključni izvor svih problema u Americi. To Amerika nije poznavala. I sada je i prema analizi Stiglica, Krugmana i još nekih došlo do toga da Amerika je izgubila takozvanu najveću privlačnost, najveću dinamiku koju je imala. A to dvije. Prvo je opportunity, a drugo je inovativnost. Inovativnost se, zahvaljujući ovakvom svijetu, intenzivno povezano, sa visokim stepenom međuzavisnosti, pretvorio u sposobnost da se novi centri moći su formirali i naravno sposobnost inovacija. I prema tome konkurentnost se prebacila od Amerika je prije imala visoki standard i visoku produktivnost. Sad se događa da ima visoku produktivnost Kina, da ima visoku produktivnost druge zemlje svijeta, nove ekonomije, a da je standard mnogo niži. I tu se rađa, naravno, profit. I tu se američki kapital, liberalni kapitalizam ga je gurno i on se na tom globalizaciji još više obogatio. Prema tome nije problem globalizacija, nego je problem podjela benefita jednog takvog općeg kretanja. Ponavljam po 3. puta, svijet se u svojoj cijelini razvio isto 300 puta. Mi smo imali u zadnjih 25 godina, mi smo imali u svijetu 1990. 23 trilijona i 400 milijuna GDP-a. Danas imamo 75 trilijona i 220. Europska unija se razvila duplo. Ona je 200% imala i rast, znači manji od... A Kina je imala rast enorman, od 2% svjetskog dohotka koje je imala 90. sad ima 15%. Zamislite koliki je to, ja čak ne mogu momentalno izračunati. To su nove promjene koje su nastale. U takvim promjenama je došlo u tešku situaciju, odnosno u američka srednja klasa i niža. Došla je također u krizu srednja klasa zapadne Europe. Jednom riječju, razvijeni dio svijeta je ušao u duboku podijeljenost, u duboki sukob
i izraz se, nažalost, ne traži na tom pravcu. Međutim, Trump kao čovjek koji je imao osjećaj za glavnu proturječnost, za glavnu diskrepancu svijeta, on se orijentirao i drastično angažirao na paroli promjena, na paroli Amerika ponovno jača. Naravno, on je svašta izbacio u tom svom programu, ali je uhvatio ključnu stvar, da se mora mijenjati sistem. Mada on preskače to u svom verbalnom, u svom političkom formulisanju svog programa. Ali je to suština stvari. Ja sam pratio sada 2 velika skupa svjetska. Jedan je bio Davos, gdje je bilo 3000 ljudi, većinom poslovnih, ali i državnika i visokih ljudi. Davos je bio u znaku odgovora Trumpu. Bio je u znaku zagovaranja globalizacije, liberalizacije daljnje trgovine, multilateralizma, dakle, potvrđivanja da je svijet međuzavisan, da je svjetsko tržište bitna determinanta svjetskog kretanja i svjetskog napretka, ali su ipak ne do kraja jednim dijelom uhvatili ključnu stvar, a to je da je socijalni problem, da je nejednakost jedan od glavnih izvora svega toga, da bi se u tom okviru Davos, koji se nedavno održao u Minhenu, koji je drugi najznačajniji skup, gdje je bilo, još jednu stvar da kažem, u Davosu je bilo 300.000 predstavnika državnika i medija, državnika i poslovnih ljudi. I 3.000 jednih i 3.000 predstavnika medija. To je najveći moji skup razmišljanja, ali ako ćete i snage, ako ćete i oni koji treba da proizvedu jednu ne samo kritičnu masu, nego i jedno razrješenje ovakvog svjetskog haosa. Drugi skup koji se bavio sigurnošću, znači geopolitikom, on je se također sastojao u Minhenu. Bilo je 500 tada državnika od 125 zemalja. Bilo je 35 predsjednika država i vlade i preko 90 ministara vanjskih poslova i financija i obrane. To je obrane i vanjskih poslova. Taj skup je naravno bio u znaku sasvim drugačijem. On nije se konfrontirao kao Davos sa ovim pojavama američkim izraženim kroz Trumpa, nego je on išao za time da nađe prilagođavanje, da nađe objektivne razloge za smanjivanje tog jaza koji je nastao u poimanju, i tu su bila 3 ključne stvari. Prva stvar je bila da su priznali da je svijet u haosu. Drugo, da je svjetska sigurnost ugrožena. Treće, da je NATO ostaje kao institucija sa otvorenim mogućnostima njegovog prilagođavanja. Četvrto, vrlo kritičan odnos prema Rusiji, ali ne arogantan, nego otvaranje mogućnosti nalaženja jednog novog rapprochemana, odnosno novog prilagođavanja ima Rusije i Kine, i Rusije i NATO-a. Zanimljivo je da je taj Davos protekao
u znaku afirmacije usprkos kritike Rusije, ali ipak je bio naglasak na to da se mora oživiti institucija NATO Rusija koja postoji, i to je rekao i Lavrov, to je rekla Merkeleva, to je rekao i Matisse, francuski. Znači, Davos je bio nešto drugačije. On je išao u susret jednim dijelom Trumpa, ali ga istovremeno korigovao, ublažavao njegove poglede. Znači, razgibao se svijet, ali niti Davos, a još manje koji se bavio svjetskom tržištem i svjetskom ekonomskom situacijom i financijskom, ili Minhen koji se bavio, gdje je bilo 120 predstavnika država, koji se bavi 500 prisutnih, koji se bavio svjetskom geopolitikom, sigurnošću, nije ušao u najznačajniju stvar, a to su dvije teme koje zapravo su glavni deficit svjetskog kretanja i glavne teškoće da svijet krene novim putem u izgradnju novog međunarodnog poretka. Jedno je nepoverenje, još uvijek između glavnih faktora, ali sa korekcijom traženja i otvaranja procesa smanjivanja tog nepoverenja, i naravno Davos koji je ušao u ekonomsko-financijske probleme koji generiraju ovakav haos također, ali sa naglaskom i sa prepoznavanjem neravnopravnosti kao ključnog izvora socijalne tenzije. I sad vidimo da se ipak nešto pomaklo. Sve je to zapravo u korespondenciji sa Trumpom, i Trump, kao što vidite, je ušao ipak preko svojih predstavnika manje u Davosu, više u Minhenu, u svjetski dijalog. Tako da se Trumpa politika mora vratiti ponovno na ono. On ima viziju da se mora mijenjati svijet. On ima viziju da se mora korigovati američka politika. On ima viziju da se Amerika ne može ovako miješati i odgovarati za svjetske situacije koje je nemoguće da jedna zemlja može kontrolisati, i to je najznačajnija njegova, najpozitivnija stvar, i ona mene najviše intrigira, a to je da Amerika mora prestati da uređuje svijet, da se mora vratiti sebi kući. Prema taj takozvani sebični, nacionalistički stav prvo Amerika, znate, First America, je također će doći u interakciju sa ovim svim što sam rekao, u interakciju i sa samom opcijom da ne moraju i ne trebaju i nisu više u mogućnosti da se bave svjetskim intervencijama, da to doživim pravim imenom. Prema tome, mi smo na jednom novom raskršću, i ja vidim Trumpa, posebno kroz tezu geopolitike, a to je da se mora naći sa Rusima jedan dijalog, pa po mogućnosti i neko razumijevanje, vidim da može da se preko geopolitike ta karika koja se zove američko-ruski odnosi pokrene postupno u pozitivnom pravcu, da zaustavi negativan, koji još uvijek traje, da ga okrene u pozitivnom pravcu. I takva stvar bi bila na liniji onog što je rekao Kissinger, kaže, Trump je najveće neugodno iznenađenje, a može se dogoditi da bude najveće ugodno iznenađenje. Prema tome, moglo bi se dogoditi da okrene se taj lanac u geopolitici, a danas je ekonomska situacija gdje je potrebno da se mijenja sistem, vrlo potrebno da se prije svega kreće sad s geopolitikom. Iako politiku najviše formira, politiku prije svega formira društveni i ekonomski odnosi
tržište, ali dođe se do situacije kada politika, geopolitika mora da intervenira i da korigira i da promijeni pravac kretanja u samoj ekonomskoj i financijskoj sferi. I zato mislim da je sada ključno da dođe do jednog novog odnosa između Rusije, pomaka, neće to biti preko noći, i Trumpa, odnosno i Amerike. Drugo, da dođe do tog saznanja od strane američkih mjerodavnih faktora, jer predsjednik Amerike ima veliku, da tako kažem, moć, velika ovlaštenja, ali on ipak ima strukture, znate, i ne može te strukture preskakati, niti Kongres, Senat, niti sve ostale federalne države. Prema tome nije to tako baš jednostavno. To je sve pokrenuto sada, znate. I prema tome mislim da je jako važno da ta politika protekcionizma koja je doživjela veliku kritiku u Davosu bude također razumna, jer i američki kapital ima dve tendence. Jedan je kapital financijsko investicioni, koji traži svjetsko tržište, koji se svjetsko tržište i kroz globalizaciju oplođuje i razvija, i drugi je financijsko, odnosno vojno-industrijski kapital, koji ima potrebu da postoji stalno jedna vrst povremenog zaoštravanja, koji ima potrebu, naravno, generirala tržišta, a to znači da želi da svijet živi ne sa svjetskim sukobom, ali sa ratovima na rate. I ta dva kapitala su također oba dva prisutna oko Trumpa, znate, i oni će imati svoju ulogu. Prema tome situacija jeste vrlo složena. Situacija jeste sada na potezu Amerike, ali Amerika ima svoje unutrašnja dejstva, nije Trump, znate, izmislio situaciju, nego situacija proizvela Trumpa. Taj interkontakt, interakcija između Trumpa i problema koji su ga doveli će biti u stalnom odnosu. Također će biti u odnosu strukture koji imaju svoje interese, a bit će i svijet prisutan na Americi više nego što je to do sad bio. Dolazi do jedne interakcije između svijeta u svom kretanju i američkog društva takvog kakav je. Prema tome, mislim da smo na pragu da moramo težiti da se formiraju, ovdje već to rekao Kerim, Srđan, da se formiraju zajednički prioriteti. I oni zapravo će se formirati ne zato što će svijest biti gotova, nego će problemi utjecati na formiranje tog svijesti i sve što sam govorio u svjetskim kretanjima i u svjetskim međuodnosima. Prvo je terorizam. Nije slučajno da je Trump rekao da nije više komunizam nikakva opasnost jer svijet deideologizirao, nego da je prvi problem islamski fundamentalizam. Drugi problem je nuklearno oružje, to je kontrola, jer ako teroristi dođu do nuklearnog oružja, svijet je gotov. Treće je da se nejednakost, o kojoj sam najviše govorio večeras, stavi također na dnevni red i u tom okviru dužnička kriza. Mi imamo danas u svijetu situaciju da je kumulativni dug svijeta 175 trilijuna, a po normama Europske unije treba da kad prođe 60 već da crvena lampa se upali. A mi ga imamo u svjetskim razmjerima 210%. I to se mora postaviti na dnevni red.
Treća stvar koja se moram postaviti na svijet, četvrta, to je organizovani svjetski kriminal, koji se uvukao u sve pore i koji dobrim dijelom deformiše svjetske i trgovinu, i tržište, i sve odnose. I taj udruženi, organizovani svjetski kriminal je jedan od velikih problema što ne može da radi vladavina prava, a dok ne radi vladavina prava nema demokracije. Tako da smo došli dotle da je i demokracija koju poznamo ovakva kakva je, koja je u jednom času izgledala kad je završila hladna, da je prevladala i da će ona sada biti definitivno najveći izvor stabilnosti i prosperiteta, došla u duboku krizu. I posljednji prioritet je zatopljivanje, odnosno klimatska situacija koja ugrožava svjetsku egzistenciju. Mislim da je zato potrebno da dođe i do revizije svjetskih institucija, pre svega da se Ujedinjene nacije prilagode novom vremenu, Vijeće sigurnosti, i naročito bi trebalo dođe do promjene u pogledu formiranja financijsko-ekonomskog savjeta koji bi imao mandatorna prava, koji bi zapravo bio jedan regulator i oko svega ovoga što sam rekao, što stavi disproporcije, što neće ići lako, ali to je ipak negdje na dnevnom redu. Na čelu tog tima je bio Stiglitz, to je nešto zastalo, ali su i Merkeleva i svojevremeno Sarkozy i ostali zagovarali to kao potrebu. Treće, treba da se reorganizuje monetarni fond. Kada je monetarni fond osnovan, onda je Amerika imala 35% svjetske ekonomije i 27 prava glasanja. Danas mi imamo da ona ima 25% svjetske ekonomije, 27 i dalje ima glasova, ali Kina je tada imala manje od 2% svjetskog dohotka, 1% čak, a imala je samo 3,2, što je još uvijek ostalo, a ona danas ima 15% svjetskog dohotka, svjetskog GDP-a. Prema mora da se i to prilagodi tome, kao što se Vijeće sigurnosti mora promijeniti. I na kraju mislim da multilateralizam u multipolarnom svijetu, bolje reći u multicentričnom, mora biti još dublje razviniji i novi generalni sekretar je o tome jako mnogo govorila, a govorila je u Minhenu o tome mnogo i Merkeleva. Znači, došli smo do jedne raskršća svjetskog. I naravno to raskršće je došlo i u Ameriku, i u Americi se sada ono jako, da tako kažem, razgibalo, razigralo, šta je po mom mišljenju dobro. I ja smatram da je apsolutno dobro, šta je, bez obzira šta mi nije simpatičan Trump, da je došao neko ko hoće da razbije ovaj sistem. Hvala. I ti ne bi glasao za njega, ali je dobro što je došao. I ti ne bi glasao za njega, ali je dobro što je došao. Da, se slažem. Idemo do svetovne urednice, Organizacije Združenih narodova. Imali smo priložnost primjeti glede odnosa Združenih država Amerike, Združeni narodi, učastva administracije američkega predsjednika Busha. Ampak nekaj bistvenega pomena, Absolutno, ti si dobro. kasnejši predsjednik Barack Obama. Dr. Kerry, vi ste bili predsjednik Generalne skupštine Združenih narodov 27-28 in se tesno sodelovali s takratno ameriško administracijo Georgea Busha. Takrat je bilo prišlo na nek način do ignorance same Organizacije Združenih narodov strani ameriške administracije. Kako ste to takrat doživljali? Kako vidite perspektive sodelovanja ZDA z Združenimi narodi pod novo ameriško administracijo? A so že kakšni korisi takšnega sodelovanja oziroma nesodelovanja? Kako je bilo takrat v vašem času? Vidite sad da ovom logikom sadašnjeg predsjednika Amerike
cost benefita, koliko me košta, a kakva je korist, Ujedinjene nacije su u opasnosti. Vrlo veliko. Ispravo. Jer Ujedinjene nacije se ne menjaju, ne reformiraju. Stoje u mestu i čak i zaostaju. Mnogo čemu. G20 je preuzeo mnoge stvari sa vremenom sada i je velika konkurencija. Gospodin Lončar govorio o tom ekonomsko-finanskom savjetu i to, sva se ta pitanja raspravljaju u G20. Ujedinjene nacije su tu u autu. Ekonomski socijalni savet je organ koji je potpuno prevaziđen u odnosu na ono što vreme traži, jer tu sedi 54 zemalja i niko živi ne može da odgovori zašto baš tih 54 zemalja, kad Ujedinjene nacije imaju 193 i kad pitanja koje se tamo raspravljaju se tiču svih. Znači, nešto nije u redu. To je jedno. Drugo, pomenuo je gospodin Lončar isto tako s pravom reformu Saveta bezbednosti. Nema ništa od toga. To se vrti u krug, jer tome daju otpora Amerika, Rusija i Kina i ne pada im na pamet, sada ovako kako je postavljena stvar, da to promijeni. Status quo je tu na snazi, ali je veliko pitanje kako će se Trumpova administracija postaviti prema Ujedinjenim nacijama. To moramo sačekati, jer ništa do sada nisu projavili nikakav signal u odnosu na to pitanje, a to je vrlo značajno, vrlo veliko pitanje. Ja se nadam da će biti agresivni u smislu traženja od Ujedinjenih nacija da se ozbiljno reformiraju i prilagode potrebama današnjeg sveta. Vi ste govorili o kontekstu vašeg pitanja postavljanje predsjednika Busha. Nije samo predsjednik Bush, nego u tom trenutku i Kina, i Indija, i Brazil, i Amerika nisu hteli da čuju da globalno zatopljavanje ili, kako se zove, klimatske promjene drugim rečima, budu tema na dnevnom redu na agendi Ujedinjenih nacija, a kamoli da se nešto zajednički radi. 10 godina nakon toga se radi. Znači, opet smo izgubili 10 dragocenih godina, a sad se svi hvale sa kako je Pariz bio veliko dostignuće, što jeste de facto, ali se postavlja pitanje zbog čega tek sada, zbog čega je izgubljeno tih 10 godina, sa time se gubi i autoritet tih organizacija, pa i Ujedinjenih nacija. Nije uopšte jednostavno izvući ih sad iz tog stanja, a tu Amerika će svakako igrati između ostalog što je glavni kontributor, glavni finansijer Ujedinjenih nacija. I tu se nije ništa promenilo u odnosu na ovo što je gospodin Lončar naveo Međunarodni monetarni fond, ali se isto odnosi i na Ujedinjene nacije. Odnos GDP-a zemalja danas kakav je i odnos kontributora je potpuno disproporcionalan. Kontributori su ostali po strukturi kako je bilo pre 50 godina. Sad se to sve promenilo. Nema promena u odnosu na kontribucije, niti neko inicira u tom smislu bilo kakvu raspravu. Znači, to je jedno otvoreno, ozbiljno pitanje na ovom raskršću na kojem su sada. A videli ste iz celog diskursa gospodina Lončara da je glavna stvar multilateralizam. Znači, mora se kroz multilateralne forume tražiti zajedničke formule. A s druge strane vidimo da upravo ti multilateralni forumi nisu spremni, nisu fit za to. Znači, to su glavna pitanja na koje se mora od sada nadalje baviti svetska diplomatija. Svi. Doktor Marinković, velika su pričekovanja na Balkanu nove američke administracije. Celo se u Beogradu skandiralo Trumpe Srbije.
A se to še čuti, kar je v politiki, ali su kakšne napovedi da se bo kaj spremenilo glede američke politike, do Srbije i do celotne regije? A očekivanja jesu velika, do duše sa različitih strana, različita očekivanja. Ja sam sad imao priliku da budem sa jednom mešovitom delegacijom, dakle bilo je parlamentaraca i iz Albanije, sa Kosova, Ukrajine i Gruzije. I naši interesi u tom domenu su dosta različiti, zato što sve te zemlje, odnosno predstavnici svih tih zemalja koji su bili u toj međuparlamentarnoj delegaciji imaju neki problem sa Ruskom federacijom. I oni faktički žale za starom administracijom i starim establishmentom, ne znajući kakve će poteze Trump da vuče u nekoj perspektivi i kako će se to odraziti na one procese koji su započeti u njihovim zemljama. Tako da u svakom slučaju, ja sam to i na početku napomenuo, da ćemo mi raditi i biti proaktivni na tome da utvrdimo što bolje odnose i da repozicioniramo Srbiju u odnosu na Sjedinjene Američke Države, da imamo sad jednu stvarno dobru šansu da to uradimo, pogotovo u tom delu saradnje na polju ekonomije, na polju investicija. Na kraju krajeva američke kompanije su najveći investitori, izvinjam se, u Srbiji. Znači preko 4 milijarde dolara u prethodnih 10 godina i mislim da mi tu priliku treba da iskoristimo, jer ipak, kao što je to i uvaženi gospodin Lončar rekao, to su najinovativnije kompanije, mi treba da se bavimo time, da otvaramo radna mesta i da zapošljavamo naše mlade ljude koji su najobrazovaniji, najedukovaniji, jer jedan od najvećih problema u celom regionu je upravo odliv najobrazovanijih i najkvalitetnijih ljudi, jer mi imamo sada jednu jako složenu situaciju u celom regionu da mi za nekoliko godina faktički zbog demografskih razloga nećemo imati faktički nezaposlenih ljudi, zato što nama se samo u Srbiji na godišnjem nivou odliva nekih 30-40 hiljada, to je jedan grad prosečne veličine u Srbiji, tako da za jedno 10 godina mi zbog tog prirodnog odliva najboljih, najkvalitetnijih ljudi nećemo imati visoku stopu nezaposlenosti, tako da sa te pozicije regiona mislim da mi možemo puno da uradimo. Istina je da jedan veliki deo populacije u Srbiji je podržavao, hajde da to kažemo, nismo mi naravno ni bitni ni to, ali je jedno veliko raspoloženje upravo zbog te promene establishmenta i odnosa prema Srbiji, koji, eto, svi znate, naše mišljenje o tome, mišljenje iz zvaničnog Beograda nije uvek bilo korektno, nekada sa pravom, nekada opravdano, po našem mišljenju u većini slučajeva nije bilo opravdano, ali imamo sad jednu novu priliku da se i mi promenimo i da mi sprovodimo jednu mnogo proaktivniju, agresivniju politiku u stvaranju boljih i kvalitetnijih odnosa. I ono, ja mislim, što smo mi promenili u spoljnoj politici, mislim da će to biti u stvari i najinteresantnije i da završim sa tim, je što smo prestali sa politikom koja je vođena do 2012. godine, kada smo puno obećavali i ništa nismo ispunjavali. Sada smo to promenili i vide se ti rezultati i mislim da možemo da iskoristimo priliku da na tim osnovama imamo konkretne rezultate. Hvala, doktor Marinković. Ko su Srbi skandirali Trumpe Srbine, na drugi strani Slovenci su govorili imamo njegovo lepšo polovico, prvo damo. Ampak ne bomo doktora Petriča vprašali za to. Šta ste postali rođaci Srbi i Slovenci? Bomo vprašali, ali je možno da pride do spremembe volilnega sistema v Združenih državah Amerike, kot vemo, tudi ko je izvoljen George Bush mlajši, je prejel manj glasov kot je njegov nasprotnik, tudi na zadnjih volitvah Donald Trump je prejel manj glasov kot njegova protukandidatinja in zanima nas še mednarodne obveznosti Združenih držav Amerike, predvsem mednarodno kazensko sodišče in sodelovanje Amerike kot na nek način zibelke sodobne demokracije v
kar je v bistvu samoumevno, da takšne države sodelujo v mednarodnem kazenskem sodišču, ampak dejansko odklanjajo takšno sodelovanje. Hvala lepa. Torej, najprej glede spremembe volilnega sistema v Ameriki. Jaz v doglednem času seveda ne vidim možnosti za to je nek ustaljen volilni sistem, star recimo 500 let, praktično brez sprememb, ima svoje hibe, seveda ja, ampak na vse zadnje je marsikje po svetu so podobne kombinacije, ne, da na vse zadnje, ko se volijo, ko se dajo glasovi strankam in tako naprej, ne, tudi ni vedno izvoljen v proporcionalnem sistemu tisti, ki je v nekem okolju največ glasov dobil, ampak ki je na pravem mestu na listi stranke, ki je dobila recimo največ glasov. Tako da mislim, da neke take realnosti, neke take pobude ni. In mislim, da tudi ni na vse zadnje produktivno in ni na vse zadnje niti korektno v Ameriki strani tudi tistih struktur in medijev tudi, ki celemu svetu pridigajo o demokraciji, ampak ko je po volilnem sistemu, ki velja v Ameriki, nekdo izvoljen, je pa tak vik in krik, ne, tako da se človek vpraša, ali kadar oni zagovarjajo demokracijo, demokracija pa je tudi to, da če po veljavnem volilnem sistemu nisem jaz izvoljen, moram to sprejeti in živeti naslednja 4 leta do naslednjih volitev s tem, ali so potem te krogi res tako zavzeto demokratični. In zdaj verjetno me razumete, da malce te moje puščice leti tudi ne samo na Ameriko. To ste vi rekel, ne jaz. Drugo, ste vprašali Mednarodno kazensko sodišče. Gotovo, Mednarodno kazensko sodišče je neka velika historična pridobitev. Cilj tega sodišča je bil, ustanovljenega z Rimskim statutom, da se prav zagotovi, da za najtežje zločine, genocid, zločini zoper človečnost, vojni zločini in agresija, nihče ne ostane nekaznovan. To je velik historičen premik, s katerim naj bi države pravzaprav kot subsidiarno, če sama ne preganja, lahko to mednarodno sodišče izdalo tiralico in tako naprej preganjalo nekoga, ki je morda šef države, nekje in gotovo, da tista njegova država ga ne bo preganjala in tako naprej ne. Ampak seveda vse to pa vendarle temelji v našem svetu, v katerem so države še suverene, na volji držav, da k temu rimskemu statutu pristanejo. Kakih 125, 126, ne me držati za besedo, je k temu pristopilo, nekatere največje, ne samo ZDA, tudi Kitajska ne, tudi Ruska federacija ne, tudi Indija ne, tudi Izrael ne, tudi Iran ne in še bi lahko našteval, pa k temu sodišču zaenkrat niso pristopile. Zakaj niso pristopile? Različne razloge imajo. Ampak bom rekel nekaj, kar je mogoče v prid, ker ste me vprašali izrecno za Ameriko. Amerika sprejete mednarodne pravne obveznosti zelo resno vzame. In če jih enkrat sprejme, jih tudi resno izvaja. V naši bivši državi smo bili veliki podpisniki vseh instrumentov in dokumentov o človekovih pravicah. Ampak podpisali smo jih. V realnem življenju se je pa to podpisovanje bolj malce čutilo. Amerika je zaradi njene tradicije, gospod Lončar je govoril o tem, njena revolucija pred 200 in več leti, Virginijska deklaracija, vse tisto, kar je to pomenilo, je pravzaprav to Ameriko, kakršnakoli že je, na nek način oblikovalo v pravno državo. In zdaj seveda v tistem spet duhu velike Amerike, najboljše, o čemer smo danes tu govorili, je Amerika nekako izhajala iz predpostavke, da pravzaprav sej mi tako ali tako teh zločinov ne bomo izvajali. Pri nas je to tako rekoč nemogoče, pa sicer tudi, če jih bo preganjalo naše pravosodje. Ker ta ICC, Mednarodno kazensko sodišče,
pride v igro šele, če država sama ne preganja. Ne. Tako da je Amerika do tega zadržana, moram pa reči, da pa kar se tiče pragmatičnega sodelovanja, pa kar dobro z sodiščem sodeluje. To rečem lahko zato, ker sem sam član nekega odbora deveterice, ki daje mnenja o bodočih sodnikih tega sodišča. Državam, koga naj volijo. To je ena od funkcij, na katero sem zelo ponosen, ki priznava meni neko določeno kredibilnost, avtoriteto. Iz vzhodne Evrope sem edini, še 2 sta iz zahodne Evrope, ostali so iz Afrike, Azije, Južne Amerike, 9 nas je, ki državam nekako na lep način povemo, za tega sodnika volite, za tega pa ne. Mogoče bi nas zdaj v teh naših peripetijah okoli ustavnega sodišča, mogoče lahko Slovenija vprašala za mnenje. Šalim se. Naj za to šalo končam. Hvala. Hvala, dr. Pedič. Evo, glede na moji levi strani imam dva možakarja, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije, na drugi strani dva možakarja, izjemne osebnosti, ki prihajajo iz držav članice Evropske unije. Na nek način, da zaključimo, kako vidimo odnos ZDA Evropska unija oziroma Evropska unija ZDA. Gospod Lončar, vprašanje za vas. Danas vladaju dvije dijagnoze koje čine jednu cjelinu, mada se one ponekad izdvajaju. Jedna je dijagnoza gdje je svijet danas, a druga je dijagnoza gdje je danas Europska unija i kakva je njena budućnost. Koliko god Europska unija ima svoje vlastite izvore krize, oni su ipak u krajnjoj liniji rezultat Europske unije kao dijela svjetskog kretanja, o čem smo ovdje svi nas 4 govorili. Ključno je zapravo da su u svijetu nastale velike diskrepance, da je liberalni kapitalizam sa globalizacijom, komu je tehnološka revolucija dala ubrzanje, stvorio prevelike i neprihvatljive razlike u cijelini, posebno u razvijenim društvima. To je interesantno. A pošto je Evropska unija dio najrazvijenijeg dijela svijeta, sa Amerikom naravno, i pošto je ona optirala zato da bude jedna zajednica ravnopravnih i zajednica koja će nacionalne interese i zajedničke interese stalno uravnoteživati, stalno ih učiniti u svom balansu. To znači da će opći napredak imati koristi za svaku zemlju i obrnuto, da su problemi svake zemlje problemi zajednički. I to je jedan od ključnih zapravo postulata. To je jedan od ključnih obaveza i pogleda koje su formirali osnivači Europske unije. I to se dobrim dijelom kretalo i na tome su se zapravo Europska unija uspješno razvijala. Na tome je Europska unija i pomogla da se neke članice manje razvijene brže razvijale. Ali se onda došlo do jedne točke, znate, kad je svijet također kulminirao u tim razlikama, kad je on postao još više međuzavisan, a još dublje razdijeljen, onda je to postalo apsolutno veoma aktuelno u samoj Uniji. Pošto je Unija po svom zamisli preteća svjetske integracije, preteća svjetskog ujedinjavanja, preteća zapravo tog da svaka nacionalna jedinica mora biti u ravnoteži sa svjetskom općim progresom.
to je na evropskom području dobilo veliki intenzitet jer je to zapravo ipak korak daleko da ona je preteća tome šta bi svijet trebao biti. I dogodilo se da je Evropska unija posustala na tom ključnom pitanju. Kad je došlo do velike krize Grčke, do dužničke krize, onda je gospođa Merkel rekla, kaže, neka svak uređuje svoje dvorište sa svojom odgovornošću. To je bio moment kad je trebalo da se pokaže solidarnost Evropske unije vis-a-vis Grčke. Grčki dug, ne ulazim kako je formiran, je neisplativ. Njega se ne može vratiti, to možemo pričati šta god hoćemo. Šta god se događa sa ovim bailoutom, sa svim ovim, on nije povratan. Apsolutno je nepovratan. I u tom Šoroš je rekao vrlo dobro, kaže, na pitanju integracije Njemačka odigrala veliku ulogu. Ona je bila najjači faktor integriranja, ubrzavanja integracije Evropske unije, ali je imala i najveću korist. Ali sa stavom, kada je došlo do kritične točke solidarnosti, je posustala, pa je zapravo i reterirala i tu je, kaže, Njemačka kao vodeći faktor postala faktor dezintegracije od velikog faktora integracije. Znate, i tu se dogodilo ključni prelom. I naravno da je tu odmah potencijalna problem se krije u Italiji, u Španiji, dakle na cijelom južnom dijelu. I Evropska unija je došla u jednu vrst podjele. Znate, i sad se čak došlo do te se priča o dvije brzine, drugim riječima o dvije unije, povezane i tako dalje. Ona je apsolutno ušla u krizu zbog posustajanja na moralnom pitanju, etičkom pitanju, znate. A to je u svjetskim razmjerima isto glavni problem. Zato sam rekao da dužnička kriza mora jednog dana da bude zajednička, da se mora otpisati, nema druge. Neki dugovi su neotplativi, znate. I to ekonomija traži, ne samo etika i moral, znate, i ljudsko dostojanstvo. To traži, ekonomija neće moći funkcionirati ako se ne dođe do jednog otpisivanja dugova. Kako će biti, ja u to ne bi ulazio, tu su među nama bolji stručnjaci od mene za to pitanje, ali je to apsolutno aktuelno. Šta je još slabost Evropske unije? Slabost Evropske unije je šta su njeno ubrzavanje davala tehnokratija, ministarstva, vlade, naročito ministarstvo vanjskih poslova, gdje sam ja također pripadao. Što je u jednom vremenu bilo dobro, ali Uniju su osnovali vizionari, političari i parlamenti nacionalni su ostali po strani. Tako da je došlo do raskoraka između ovog centralnog tijela, to jest komisije, i nacionalnih situacija. Uz naravno, porastao je Evropa je izgubila svoju raniju tradicionalnu vrijednost i prednost pred drugim razvijenim zemljama, a to je da je vladala socijalna država. Napustilo se pod utjecajem američkog liberalnog kapitalizma i američke financijske ekspanzije socijalna država. Znate. I tu je došlo do, treći faktor je naravno da je nastao tehnološki višak radne snage i četvrti naravno da se tu još više osjetio pad standarda srednje klase. To u svojoj ukupnosti naravno stvara jednu vrlo aktuelnu krizu, ali to je samo
rezultat i posljedica ovo što se u svijetu događa, što u svijetu također postoji, ali je na europskom terenu dobilo na produbljenju radi toga što je pitanje onoga šta je Unija upravo osnovana da se uspostavi ravnoteža između nacionalnih i općih unijskih interesa. I da nam mora stalno da ide. I zato ovaj svijet koji je živio na ravnoteži snage, pa na ravnoteži snaga, u geopolitici mora da se okrene na ravnoteži interesa. Mora da se u svjetskim razmjerima stvori ravnoteža interesa u geopolitici. I zato sam prije rekao da geopolitika postaje sada zapravo početak i ključ za razrješenje svih problema i još konkretnije prvi potez između Rusije i Amerike. Možda malo pojednostavljen, ali tako ja to vidim. Hvala. Najljepše hvala, gospod Lončar, da počasi zaključimo današnji dogodek. Glede na to, da smo mi inštitut i svojim imenom bližnjim sodom se kvara s bližnjim sodom, celo smo jedini na svijetu, imamo svoj imen Balkan bližnjim sodom. Doktor Kerim, pogledate odnos nove američke administracije, kaj je lahko očekujemo glede reševanja dogajanja na bližnjem vzhodu? To ni več samo izraelsko-palestinski spor, ampak je več vprašanj in bolj zahtevnih potem naslednje odločno vprašanje. To je pitanje za $1 milion. U ovom trenutku. I za još jedan sat sjedenja. I za novu raspravu. To u svakom slučaju. Znači, na ovom pitanju ne bi se usuđivao da dajem nikakve rezultate. Budući da nema dovoljno elemenata osim nagađanja šta će sve Amerika biti spremna da radi. Osnovno pitanje i problemi koji su vezani za terorizam u krajinu i taj islamski terorizam je upravo nerešeno palestinsko pitanje. I ta formula dve države. Sve dok to stoji otvoreno, bit će i svih ovih drugih problema koji proizlaze iz toga, prate ga, pojačavaju i difuzno šire. A ako se Amerika odkaže od onog što smo već pomenuli danas u raspravi, da unapređuje demokratiju širom sveta i ne bavi se to su ustrašio, to će biti već jedan element koji može da bude od pomoći. Drugo, ako Amerika i Rusija ozbiljno sednu da raspravljaju ova pitanja i nalaze zajednički jezik, i to će biti jedan faktor koji će dati, otvoriti put ka nekom rešenju. Treće, mora se Sirija stabilizirati. Ja sam na Twitteru pre neki dan rekao, kao što ima Amerika pravo na America First i Slovenija da kaže za sebe Slovenija First, tako i sirijski narod Sirije ima pravo da kaže Sirija First. To se mora rešiti. Jer svi ti destabilizirajući faktori, Libija, Sirija, okolo, oni samo generiraju i udaljavaju nas od rešenja ključnog pitanja, to je palestinsko-izraelski sud. I posljednje, Amerika mora biti jasna po pitanju dve države ili jedna. Ako to ostane ambivalentno, to će odužiti dalje sukob i to osnovno pitanje o kojem je gospodin Lončar pravo pokazao. Glavni problem danas koji imamo u međunarodnim odnosima, to je nepoverenje. Znači, to nepoverenje dok se ne prevaziđe, a ono se samo može prevazići ako se ozbiljno pregovara, ako se drže tih rezultata pregovora i implementiraju ih bilo preko Savjeta bezbednosti, bilo preko drugih organa, onda ćemo imati ozbiljne probleme. Evropa, Evropska unija, tu može samo biti, da tako kažem, jedna kuma u celoj toj priči
i da da svoj doprinos razvojni i tako dalje, kao što daje oko imigranata ostalo. Ali glavni akteri su tu Amerika i Rusija i od američke politike predsjednika Trumpa i njegove administracije će u mnogome zavisiti kako će razvoj događaja tamo da ide. Kažem, za sada ne vidim dovoljno elemenata da bi čovjek se na bilo šta kladio, bilo bi neozbiljno davati neke prognoze, jer te prognoze se daju već 70 godina, evo iduće godine će biti 70 godina, pa smo promašili svaki. Pa nadam se da ovo neće. Najljepše hvala, dr. Kerim, da počasi zaključimo današnji dogodek. Hvala našim govornikom, hvala vsem, ki ste se odzvali našem povabilu i hkrati vas vabimo na novi dogodek. Ta dogodek bo ta teden v četrtek, 2. marca ob 16:30. Gostimo enega od vodilnih izraelskih strokovnjakov za varnost, general dr. Efraim Lapid, ki bo predaval na temo obveščevalna dejavnost kot orodje za sodelovanje med državami. Vabljeni, vidimo se v četrtek ob 16:30. Hvala. Slabo, ja. Nažalost. Nema baš mnogo ljudi koji nešto znači. Nema ni stranih ambasadora. Ne znam zašto. Ponekad nije dobar datum. Može i to, ko zna, ne znam, teško bi rekao, ali suštinski mi je veoma u redu, jer to nije bio jedan ovako glupo lupetanje isto kao naši mediji oko Trumpa. Budala, kreten, Trump je fakat i Trump je mogućnost. Tako.